dạ thắc tế tế in cả lâu lăng lệ ZPM sorkar thil ti faksel na tlem ti hi puzoram chana na zeka hi kan ria kang ZPM a faka ZPM a soisel bokani a fakna te hi e a tha kan tiem a soisel na te hi a om kan tiem ti ha kan riek do ni ama sabera chonin tha ka ti te ron ti ngal pop a than pain introduction a pelo tiang hi tha a poina lu ngal pop pop hi hun po adu rei lawang tha ka ti te pakhat na chuanin ZPM party kai shuai sorkar in ration card var mangte ta na bu fai khul na man ati sang hi alomom ka ti viau aron ti dei mai ni ani chuan he thil hi opposition chuanin ZPM sorkar beinan an manga mere thei te ngai saklo angin an chhuadeu ti ti thina ni ma se he chuanin tharon ti dei mai a tha ti na chan a huai sen khak ka ti ti hi ani reng ani sorkar phasa te poina than ti ma se vote bank lo pal thei din muna inda theina thil risky deu controversial deu ni thei tur kha ZPM lampang chuanin ron ti le deu pop khatiang hamo khatiang tha nia an hria ta ha chuanin tangam tlet ang kha a huai sen thla kha ti ani card var nei te hi khosak har sawak lawang ai te an ni an zawai chuan an ni kher lawang aron ti bracket chunga tam tak chu ration khul ngai lem lo hei dikreng bazara bu fai thazok le man to zok le I thin te an ni tin e an venga an omna venga tlema mi har sa zok deu te hi kha ai han la ru ke ni chong kan la lawang tia khatenga in lak tir te po kha anom ve thinin ka ria ni chon mo ration khulwak ngai lo te le bazara bu fai le tura har sana nei mi lo te thlenga sorkar in bu fai man atum sak reng hi atul lo ati hei poi ke po atul ka ti lo wa chan chu mani pocket money tuak thei mani poisa tuak thei mo atenga mani poisa thil valei thei sorkarina tum sakreng le sorkar tum tir reng tum kha mi mindset kha are thei thak chuwan chuanin hemi ZPM kai shuai sorkarina ration card var mangte ta na bu faiman ati sang hi ke pona tha ka ti puini ti chuan panhina petrol diesel le lubricant hawachia value added tax anti sang po hi atha ka ti viawa aron ti dei maya ta po hi hanin opposition chuanin ZPM an ron beile chat mai ni he thil in ti tawa wang hianin mir thei te anghong na sadon lutuk sumo chuan man te tawanga taxi chuan man te tawanga bus fare te tawanga antia Facebook lamate YouTube comment section lamate chuanin ZPM kai shoi Mizoram sarkar khan soisel luai dem luai mai ni imponi se hi chuanin tharon ti vele tlet maya mi than kha chuanin tax pek tam hi than ti a chan chu min tax a pek tam po le a in ti nei tu ran tia khateng kha ngai dan kha in ang vek theilowa stamp duty an ti sang po hi a tha ka ti le boka tia opposition party mi ten an soisel hi chu chia ti san thalo an ti wang shrim ni lawin sarkar soisel na rem chang an man du wang mai mai ani aron ti vele ni he poi thil ni thei ve thawani opposition te na an be na po kha mitam tak ngai dana ha chuanin thilom tak kha ni mai theya ma se he pa hi chuanin opposition party mi ten an soisel hi chu chia ti san thalo an ti wang shrim ni lovin sarkar soisel na rem chang an man du wang mai mai ani atia ani na lai pom ve thei tho mi pui ri ru su khlek te kai koi vel na ha mo tangkai ve don tu opposition te tan po ti chuanin apathum na MC cooperator tele LMC councillor te lo antipung hi tha ka tia alo moma cooperator councillor te an lom puyom ama khan an lo atlem ka ti thei khop maya hi ju dik atlem ve thin bok emani ama kha chuan na tak tak thok tur kan du phei kha chuanin alom man han en khanin a thop te po kha pe om lo ve thin mai the ni a chang kha chuan ama ero chu hi opposition te na an ron soisel na chan ber chu austerity measures year of consolidation an soiri glaya hetianga hlo in tipung le hi enge omzia ante an ran question ta chat mai ni opposition lampang po khan mo imponi se kan thir zelang Mizoram sarkar thoknget group DI point an hlo atlem zoka azia lawani anni na nen a in moilo khopui en kol tura mi pui thantlin an ni miotlat aron te adik vereng aizol bi ka chuan cooperator pakhathi
MLA pakhat zat ve ang vel ani om zia chu MLA pakhat BL chunga cooperator pahni zel anom tina ani chu wangin mipui than mipui tam tak IO aniangin lo thapa ngai tak nei an phu em ani an mani side de han thir pui chuanin lo an ti pun saktak te tan kha chuanin alomom viawang an chung te tan po alomom khopang amai ro chu soitong khanin hengteng te hi opposition te na ZPM kai roi Mizoram sorkar an beina rem chang tak kha alo ni vele zela le ruling lampang in austerity measures an lo soiri keu mai box sia tro kha kha a tha ti ho te ni an article jek tu pa hian mo a tha ka ti ke ma po le thalo le tru lo ka ti te aron her chu vele do ne Chief Minister in advisor nei chiam mai le OSD anei te hi tha ka ti lo le a tru lo pati he hi chu opposition te pona an beina nia he po thalo le tru lo ti te kharon soi ni advisor nei do lo po hian thatakin na athok thei nge nge yang MNF sorkar masak hun laya chief minister in advisor anei dua mipuin na sataka an soisel le an nui lai ai khan tuna kan chief minister hian advisor anei tamzok tulowa sorkar sum tam tak sen bel na ani ti top thei ni se thangotang year of consolidation ne na in melo hei takhinia mitam tak poina an beina chan chu year of consolidation kha kan chief minister khanin asoya amai ro chu advisor to CM nei chu hi abe bo matam lutuka khamia wang khanin opposition tele hei chu neutral then khate pon ni mai the ka shelawa ka soi sak thilawa ma se year of consolidation nen a in melo ti pol hi an tam ta em mai ni keima reaction a chonin advisor nei chiam mai hi a trulem ti hi a keipo hianin a trul na em ka shelawa ma se an mani lamin a trulan tia anin ruat kha ani ve de umai hei hi Mizoramina a that pui don chuanin a poi lowanga amaro chu Mizoramina a that pui don chuan lo chuanin a ho vele viau thei nakina opposition ten in than le dona ZPM be nan takte pon lamang le du mai thei ni chu wa chuanin ZPM te pon in ven film khuranga i ve tho mi chung changa hi chuan mo ale adole kan kal leang education department le land revenue department a officer rank sang tak tlukpui consultant an ruat hi a thalo a trulo le zual education department a consultant an ruat hi ka hre thiam lo khop maya achan chu kan education minister po Dr. Ma thana nia ani PhD nei ania a thiam ani mi thiam ani hengba ga hianin education department a hianin mi thiam tak tak an omin ka ring ani an han meeting anga ngai dan thatak tak te pon ron vor chuak theiang tu tiang ba ka asan pa consultant lo ma hi enge tangkai na tak hi va she thiam pu ya har ka tia ke ma po hian dichina ka reaction ang tho hian ang tho khan he consultant an ro thar hi opposition ten ZPM be na tak an mang le a an ron mang le chat chata chu wang chuanin hemi consultant an ro thar hi in ti lung oinan mai mai anin ruat ani chuanin a thalo hul hualanga thalo topanga amai ro chu education department ina ma son puya Mizoram zirna ina ma son pui chuanin vatifu veo khati ni le mai ka reaction ani nakina huna local dewanga heta po hianin consultant lo ha tam vein ka sia ana to turangte a thok thalawania zirna ina ma son chuang lawa a impact tak tak consultant a omve ti impact tak tak kan feel thelo ni phei chuanin nakina in than le huna opposition ten ZPM be nan takhanin an ron mang le chat chat thei ani chuwan chuanin ZPM po an thanangai khop mai hetiang chung changa hian mo mason pha chu soilo department ho tu te le thok tu te ti boy tu le ti lai tu mai an ni kharing education department officer pakhat chuan consultant chu engtiang taka da poimo tur nge engtianga don son tur nge hriat thiama har thu soi ngeng he tulho lowa sorkar sum tam tak ralna turani year of consolidation ne na in kaltet mitam takina ZPM anron soisialna tam takhi chu year of consolidation in ren chemna austerity measures ne na in kal dewa an hriat awang hianin anron tong chuak ni hianin alang deuh theina ni tulho lowa sorkar sum tam tak kal ralna turania year of consolidation ne in kaltet ani consultant ruat po hi ti top se Mizoram mipui hi kan lom zok ngotang le aron te ni tichuanin a pathum na MLA te sorkar sum hanga kar leisak anti top hi a that ho na in a tul ka tilem lo aron te yo MLA then khat chu
ama khosak nuam satak an ibik lawang kar nei sa lo po anom nual mai thei chung mi te din hun thlir chung chuan kar an lowin le sak thin kha apoina ka hre lem lo tuna kar lon cheng nuai som panga thleng lak an phal sak le thowa MLA ten an la to bok nia soyani kar in le sak lo chan ber sum ren chem ti kha a om zia sum ren chem ti kha chu om zia a om le tawak lo chu ani hi aron te ni mi kar in le sak tak hi chu han riek dan ka va thiam lem lo ve bank ka tanga loan an lak chuan an mani poisa mangin nge sorkar sum mangin an rulang sorkar sum mang in an rul loan an rul don chuanin a ho ve ve awanga an mani lo atanga kar loan an rul don ani chuanin in ren chem chu ni thowanga helai tak hi chu ka hre thuk lem lawa han riek vak ngai na po ka hre lo amai ro chu heta tha ati te thil pathum le chalo le tu lo ka ti te heta point pahnia ron zia te hi chu opposition te na ZPM be nan tak an man ma se mi tam takin a tha an ti huai sen an ti na kha ani ve bok ani mi pui zong zong hi ngai da na inang theilawa ril ru po athum hun vek theilo ti a chieng ani soitong khanin tunai hianin thariat vera ni chota a MNF le Congress te khanin tha an ti danangin PC party te poka term khani thain ka sia tha an ti danangin Mizoram an lo kal shuaya masona tam tak min thlen pui ani chuwang chuanin mizo mi puite kan lungoi lo hnuwa ti mayang masona na sajok kan du hnuwa masona na sajok min pe thei tu nia kan rin ZPM kan thlang tling ta ni ZPM hianin thil ro hlu tak tak atar ma sabera hianin mizo mi puite min lui thei don em kan thiranga hemi AR son chua chung chang te kan chief minister hian ti hlo tling thei ni chuanin aming that pui viawang tin party dang tena an ron pe vak vak na hi a om zia lo ka ti na than chin pakhat ka ti na chan tunai ka soyang ZPM an ron sorkar don khan an ron sorkar na chan tam tak zinga chuanin sorkar line hin na te tin thil thazok tu na wangte le ZPM ina an in zorna policy khan Congress le MNF te le PC party te pon thawang khang an policy kha aron lu lan vek mai ni ZPM party policy khan mo ti chuanin kumsang ni som ni paruk ni sari anin her chawaka thil om dan kha chu alang war to do na ni ZPM hi anin soyang ina lo thatak takem ti te kha chu ala lang chho zel do na kha chu kampan mo vak lo ke ma po hian khata tak khanin Congress te MNF te po hian tu na ZPM policy aya thazok policy an ron duanga ZPM chetia lo che chiat ve dewa khatianga ni kha chuan ZPM hi an pai thale theite tani chutianga ni lawa ZPM an chet fu chho zela opposition ten an soi sel satli ringota ZPM policy aya policy thazok an ron duang theilo ni kha chuanin opposition party te tan po khanin maba kha ako ve thei thawani kha thil om theiani na kina kumsang ni som ni paruk sang ni som ni pasari an ronin her so ga mo mi pui on lam kha chu hria to me do ni ta han kumsang ni som ni pariat kha election ani le a boruak chodon ko mai ZPM boy an tran mar pa tangai sorkar na CM le an du chuan tin opposition party lampang te po an policy te tin chief ministerial candidate tur ten minister tur te khang teng te po kha mi pui te po na kan mel hriat ve deu lek te le ZPM party policy aya thazok policy realistic boxi mo ti hlotlin thei turang boxi kha anon ti chuak thei don ni chuanin an mani tan po khanin an a thaviawang ha ngai nom chodon khop mai apui do ne ma se ala pui lok lo nga nakin chawa apui do ne hemi he to tuma kan riek le thei chu ni phot mai se tro soi sual te tong sual te kan ei kha chu mi lo ngai da mula video le kanin mule theu don yo